Wow, gede betul kan? Ya. Aduh. Wow. Ayo tara ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini Mama Hafiz mau makan sama pecel lele. Di sini ada lele goreng ya, sekitar 2 kilo. Lelenya 2 gede-gede. Di sini sambalnya sambal pecel lele, lalapannya timun sama kobis. Seperti biasa sebelum makan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cuci tangan dulu teman-teman biar bersih. Mari makan teman-teman. Wow, gede betul kan? Sambalnya ini. Aduh. Wow. Ayo tara ruang. Enak. Wow. Kering betul. Wow. Lagi nyampuk, gurih. Wow. Mantep. Ini ngunahnya lele tuh.
Dagingnya.
Uh, pedes. Alhamdulillah. Cukup sekian ya teman-teman videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.